L-4 filgħaxija l-ġonna tal-Palazz tal-Girgen tillaqgħu lill-pubbliku għall-kunċert A Night at the Palace. F'atmosfera mill-isbaħ b'żiffa sajfija kultant il-pubbliku kellu l-opportunità li jgawdi mill-mużika klassika u siltiet li niżlu tajjeb ħafna, fosthom ta' Bizet u Giuseppe Verdi. Il-kunċert bis-sem tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta sar taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru Robert Abela, mart il-Prim Ministru Lydia Abela u bintom Georgia May. L-orkestra kienet immexxija mis-Sur Mas Wayne Marshall bis-sem tas-soprani Marvik Monreal u Andriana Jordonava u t-tenur Joseph Zammit. It-tħul tal-kunċert kien blaħlaqs, iżda dawk preżenti taw donazzjonijiet li se jitqasmu fost taqdiet li għadmu brist l-annimali abbandonati. L-annimali li huma tant tal-qalb il-familja tal-Prim Ministru, l-aktar tal-Lydia Abela u Georgia May, li tant jgħinu santwarji waqdiet tal-annimali.